higala. Mao ni sitwasyon na mo diri sa Dika Homes to. Oh. Nanglihok na lang gyud ang mga kuan diri no, homeowners. Oh, among kuan presidente sa kapilya. Presidente ni sa kapilya ha. Dili ni presidente sa kuan homeowners Presidente sa kapilya. Sige. Na amo na lang ning gibutangan og butangan na mo temporary nga gate, wala na lang na mo gi-repair kung amo ang daan nga gate kay mas dako pa daw to gasto kung amo repiron. San gubaon naman jud taw niya. Bisag kinsa na malay musulod diri sa amo ang community. So mao na ni nahitabo mga higala nya. Katong tuwa dito mga higala mao taon to sila nagtrabaho. Mao to nagtrabaho ila taong gisagubang ang kainit ganina. Ganina gikan sa buntag hantod sa gabi hantod sa hapon nya. Mao na ni amo na ning gibutangan na mo kuan magmas sa ta butangan na namo og mga notice manaha kinsay mo abli mausay mo sira kinsay moagi maoy mo abli ang moagi maoy mo abli ang mo sira ang mo sira ang mo abli maoy mo sira ang moagi maoy mo abli mao ni entrance exit ra ni diri entrance ug exit may mo close. Nara temporary to kay kung dili ta mulihok kinsa may mulihok kung dili karon kanus apa man mahuman na lang ang ato ang quarantine dili gid ni siya mabutangan og ali so bisag kinsa na malay mo so diri no nya wata kay balo ug asa sila gikan o unsay ilahang status sa ilahang ilang lawas. So mao na ni mga higala nara akong mga kauban nga mga guwapa mas kay sila magmas tukoy. Observe, Reply. ni-reply dayon siya pag kuan ako. Kisam ni si Vicky Warki sus teacher Vicky mandi ay. Yan ha din sa balay. Ang mga homeowners nga mga active. Ang uban nga active nga homeowners to apa nag stay at home ra sila kay ang nag-home base ilahang trabaho karon. Nag-work at home sila so wala sila kaari diri sa gate. Mauni among gibuhat. Nagkuan mi nagbayanihan mi ani nga amo ang sira-sira mauni nahitabo karon mga higala ha diri sa amo ang community sa Dika kay ang uban nga mga barangay gagmay nga hilit-hilit nga mga iskina naa na gyud sila mga ali ang amuin tawo nagtiwangwang no kaluoy bisan sa kuan list kanang gagmay nga mga iskina sa ibo na ay mga tanod na sila mga tanod ilahang kuan mao na ni naay manulod atong tan-awon ha Sa barangay gina siya ma'am. Utangan adto na sila layo. Sa barangay gina sila di dapat atong tan-awon ha maabli siya Ari gyud sa tubangan. sige lang dong kay Ang pugo ari padung namo diri. tuloy be kay ta dili. mauljud ang hugaw ari paingon nato Nya katong dito sa atbang mga higala is amo pa sa tong limpihan para ay na
Naara gyud mi sa nami sa sulod ha niya katong sa atbang amo patong limpihan ug mapukon siguro. Kay sus mupuyo ang mga virus aning hugaw kay natong palibot. Oh, nya sige. Among presidenteng gwapa oh. Mana siya. Sige, dahan king salamat mga higala. Diri na lang kukutob. Mao ni nahitabo diri sa amo ang community sa Dika Homes to.